Kaseng HMF Rewarming i circle kalapan pau kajing sngokya ka bajur ya kajing ichra jaga company ka basna ya ka surok na shillong shiru doki. Kani kajing sokya jaga kaseng kalong khamtam ya ka bentai jaga surok na du lain kot chadu pendusla. Bakani ka surok adi ka jaka ka bakhimbat ka babu jingma hadu kata-kata ya ki ba kamlong ru ka basngan ya ki ba nang leit nangwan ki bayai lengba jaga ni ka surok. Nakaleng jaga seng ha ka jingalam jung ba taibor marbanyang kumu sekretari baru ba crown nongrum vice president kelalik manjurip ya kani ka surok ba kela syam ba ka company kela ichra ya ka jingshna ya kadi ka surok ka bladon mentala ka to konesnama ya ka balapan bha ka man poi shedu dauki hakani ka mentala syam ba ka surok ka ba khemu dan ki mau ki ba he bat ka bu jingma hadu kata-kata ya kali ki ba ya lengba jong kani ka surok kumtan na kaleng jo ka seng kala kentu ya ka company ba khamtam ya ka sarkar katan pludi bagi di ban simkhya ya ka kam khnang ban like ke jingma bakum juru ke ban lawan pe shidu ke jing du je ke mesim ke bakodor ke bajak nang ba jokan de kasurap. Tanakaliang jongi ka HMF Rewarming circle jongi idap ka mesim ke bas Nokia namar ya ka ciputrai kani ka surok NHIDCL na sulong tu dauki namar iu ba ka ciputrai ya kani kalong kacing kaba tip kaba supentrai kelumal pentrai madai namar ka ketak pala jiki pajba lengba kacing panhap yu mau lengba kacing ti yau nu mau kasurok ru kala nang red nah ho nyis komen mo bakani kasurok kawan ka sarkar kawan ai kani kasurok ka ban repair ka surok ban penlong kasurok ka bakam he kenang baki pajba kin suk kaya yang nrei kabas ngokia nakaliang jongi ngiui baki pajba syam ni kacing jar syam ni kacing namar ka teng hateng kacing deng gali wat teng kentas kentaro ka bampor lesi bapli gi balik skur gi balik tray nado nani sesulong kat banda poi kapor kalak bah meki untangi kerpat cur bat ibu kacing kerpat kabas ngokia namar ba yakini gibor gi badai pet yakani kasurok NHIDCL makin simkia yakani makin pet kin yakani ka cing blok bat yakani ka cing rit palat kasurok namar ki subu yuk mau penhap na cerong gibu yang tu kasurok kala rit te kumta nakaliang jongi kum kaseng HNYF gi kerpat bahkan simkia yakani bahkan kampen he kan pelat no itu ki mau ki badan hapok surok kenang baki pajba kin light na kacing cencar kenang baki pajba kin yat bet kin man bet dia kumpulong mata bang ipek lagi ke ciputrai di company dan rumah juga surok kaspi sepapalat bapen ngo susu ni kaseng kalong papalay ba uni company what tray tentang sisni asni le situ yo usah dapat
isra kam tu. Te ka wara apat kacing ipai ba banyak yang ba ka di ka surok. Amar kacing pentut kendau himau keras pekerja sarut joko di surok. Kalau bang surok arit lupa. Tel kada penhap pendau susu company ka penlong susu surok makan red bakon ra kacing dang kali. Te na kali yang jungi kum pasang isok ya habai dai bakan ai benta. Te kita kentu company tunjuk sarkar ba khantam ngamle jungi ba pastun nosong buat batru kasrat pilu di road ba usim kya bantu klar lem ban tha company ban pek kino jeka ki balong sengan ba kino jeka ki badon jisngan selama kalong ka safety pai ba ngyat yang ba jong kan ka surak te kniat na chu to ipi ka jinglong ka mariang sedikit han ji jongi kham tam ki polio ka jing jur slap master khai hadu kata waktu tu sip nan terus slap nang slap te ba slap i om gitu na gilum i hat ki stropa kham tam ki jaka ki popon meno ki polio ki milot ki na ki triu mau ka perlong ya kenda bakan jam je ko ra apat ka jing song siri pai ba bayat biang lang ba jong ka surak de kum ta kham tam na lo nang ta bat ka dum ulo barban basar khai wat ki por mesti ki kali ki haban thang lagi lait ki jong ki hapan me lait mar kim la banyu i maka jing reban jong ne ulo basar khai hadu kata de ka ra apat ka jing song siri ki dong ya jong yang lang ba jong ka surak de kita yang selesai itu sarkar dari company bahkan pek bah halor kane bentar